katika mingstrom kanalon FM ay ngenen ka masipala wa Ba-Phalaborwa ne ya ebulana tatana John Maes ba vulavulela masipala wa Ba-Phalaborwa hi timhaka ta mintlhontlho leyi vange vaaki vange va hlangana na yona loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati hi ndlela yeleyo ta tlhela hi lava ku tiva kahle ku tanihi masipala va le ka xiyimo xa njhani loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati hi ku angarhela na tindhawu leti ti nga tisa xivilelo hi ku kongomisa hi ndlela leyo Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM na wo nghena hi le ka 015 297 1855 hi nga tsaka ku twa n'wangulo wa n'we eka tindhawu leti mi va ku mi kha mi yingisela mi ri eka tona kambe sweswi ni amukela tatana Mahesu andakaleso nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pat Mathebula 12 timinete ku bela ura ya 13 ka Munghana Lonene FM ay amukeleni tatana Mahesu nhlekani muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene kumbexana hi nga se languta ka mhaka nkulu leyi hi nga mitanela yona tanihi masipala wa Ba-Phalaborwa mi nga yini ka xifaniso xa ku loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati ka miganga leyi yi welaka hansi ka masipala wa n'we xiyimo xi njhani mina mi ntshikelelo kwihi loko endleke yini inkomo muhaxi hala va Lulekani ku na damu rin'wani lava akatiko va ri onhaku now and then va vandalizer na xin'wani ku nga ku illegal connection ya tiphayiphi Phalaborwa hinkwayo a hi languteni ka ku vandaliziwa ka damu leri ri onhiwa hi ndlela yihi hi va xikongomelo xa kona i ku yini i ku ri nga vi na mati kumbe njhani muhaxi ni nga ka hi nga veki kahle ku na lava ti-water tank va endlaku nga ku loko ku va ku ri vandaliziwa loko ri lunghisiwa a swi tluli mavhiki manharhu tlhava vandaliziwa se swi hi nyika ntlhontlho loko hi kha hi lunghisela ni loko mi ku ra onhiwa ri onhisiwa ku yini ni vula ku loko ku onhiwa njhani ku onhiwa hi ku vanhu va lava ku ka mati ka ro damu leri kumbe ri onhiwa hi ku vanhu vo lava ku mati ya halaka ku na leswi swi endlaku ku mati ya releaseka muhaxi mara ku va ku ri swi va swi le hansi ka lipelle so loko hi ze hi tshama na vona va lipelle ku va kota ku lunghisa swipfalo leswiya ku vanhu va nga koti ku nghena va hona ku loko va hona swi boha ku hi yimela lipelle yi lunghisa xilo lexiya mati ya ta kota ku ene lava onhaku va onha hala Lulekani hala Namakgale va onhi hawa hi le Lulekani a ku na ndlela yin'wana yi nga endlaka ku ndhawu ya ko yi va yi hlayisekile kumbe ku jarateriwa kumbe ku va na varindzi sweswo ze byela va lipelle ku va faneke va cinca swipfalo swa na hina hi ze va na problem na tiboho so ti-technical ta hina ti ze ti tshama na vona ku va cinca swipfalo leswiya ku vanhu va nga ha koti ku nghena va huma mara na tshemba va swi tekela nhlokweni se ni byeleni ku nga ku ri xivangelonkulu xi endlaku ku mati ma nga vi kona hala Lulekani ma va ko hala Namakgale impela xin'wana lexi endlaku muhaxi i ti-illegal connection leti to tala la Phalaborwa ku na miganga ya vufana Vuyelani ku na Malungani na kwala Vatshamankani la ku nga na ti-illegal connection so swi endlaku ku na mati ya va ya kayivela kambe leswi mi swi tivaka ku na ti-illegal connection mi ndla yini Mopane sweswi yi busy na ti-bylaw na tshemba le kusukela lembe ra ku hela va famba va ndhundhuzela va vulavula hi swona ku lava va ti-illegal connection va tlangela kule ku loko swo za sungula ku ta va na nkhavi wo karhi ka lava nga endla illegal connection se swi vula ku loko mina n'we kha hi vulavula sweswi tatani Mahesu ku hava nkhavi sweswi lava va connectaku mati vo ti connectela mahala ku nga ri hanxupulo hi hala tlhelo vaaki vo hlupheka va hluphekisa hi vanhu lava va nga xupuriwiki swi vula ku a hi na nawu musi nawu kona muhaxi a ni ri bylaw ma swi tiva ku va faneke va endla public participation ku vanhu va va aware ka nkarhi wun'wana na wun'wana kwala ka va May swi nga endleka mixupulo leyi va yi ri kona ni vula swona hi vulavula hi May kambe namuntlha sweswi mi ni vulavulaka na n'wini mi ni ngo fika a Phalaborwa ni ti connectela mati ha nandzu a ku nga ndliwi nchumu hi swo mi vulaka swona swa nkarhinyana sweswinyana yes mara loko ma kumeka muhaxi nxupulo wa ko wa chavisa
xiphiqo i ku mhaka leyi ya ti-illegal connection tani na mahesi ni ta pfumelana na mina kumbexani kumbe mi kanetana a ni tivi kambe a hi xiphiqo xa namuntlha hikokwalaho ka yini ku ri koho sweswi ka ha langutiwa timhaka ta milawu ku ve timhaka ta ti-illegal connections khale ti kha ti va kona mi ta hleketa ku muhaxi mati ya le ka district ya endliwa ya lawuriwa eka district so district a yi nga ri na vona milawu liya local a hi ri na yona mara sweswi ku matimba ya le ka district yi le ku tikeni ku yi meka sure ku yi veka milawu ku ya ta kota ku va kota ku fambisa kahle swilo ni khomeleni tani tatana maheso ni nghenisa mi nga ha khohloli kwale tatana maheso loko mo khohlola mi ta khohlola mi ya moyeni no kombela ku loko ku na mute button mi vekela laha ka mute button ni ta mi twa ku loyiwani hi nghenisaka i la ta angula ku yini imani n'wangu i ma amukela nhlekani Inkomu njhani? Pfukile mi njhani? Hi pfukile swinene. Miri mina xiphiqo xa timhaka ta mati a hala matlhelo ya Lulekani kambe a mi hi byeli ku xiphiqo lexi va nga hi n'wina hi ku mi onhetela tiphayiphi mi ri yini n'we? A hi ntiyiso ku fika kwalano mina ni ta vulavula hi timhaka ta xiphiqo xa mati before ku va na ti-illegal connections and before ku va na vandalism ya michini leyi va vulavulaka hi yona. Ku michini yi vandaliziwe hi n'hweti ya yi-1 last month hi mavhiki ya ku hambanahambana mara xiphiqo xa mati xi ve kona for a very long time swi nga va swi ri na ma-5 years to 7 years nkarhi lowu a ku miyerini ku nga onhiwi michini still a hi pfumala mati loko hi ri hava mati for a week a hi kuma ti-updates ta leswaku Lulekani maybe yi ta disturbeka va la ku maintaining ka swin'wanyana for 2 days to 3 days loko va nyika that report ya ku a hi nge vi na mati already hi va hi ri hava mati for nkarhi wa ku leha mara loko va la ku lunghisa swin'wana va hi update ku ri sweswi hi nge makumi mati hi ku va lunghisa swo lunghisa mara hi nga ri na wona already i tindhawu tihi leti ti khumekaku loko hi languta kwala Lulekani sorry i tindhawu tihi leti khumbekaku va ma tshame nkani hi le kwihi la ku khumbekaku hi ku nkayivelo wa mati nkarhi wo leha la ni vulavula ku ko sweswi hi le a Lulekani a B extension a ma hala ku kombisa swin'wana nga ri miri a Namakgale ku hambane na kwalano ta kombisa timhaka ta ku ri ni tirhela a Namakgale yes a Namakgale hi kuma na Lulekani yi kuma mati from Lepele mara hina a hi makumi hi mfanelo leyi va ma kuma siku hinkwaro loko wo tshuka a Lulekani hi makumini hi va hi pimeriwe nkarhi ku hi ta makuma nampundzu hi 5 ku ya fikela hi 7 kati hi makuma hi 5 namadyambu ku ya fikela hi 8 and va tlhela va nga yi landzeleli yoho program ya leyo leswaku mati va ta hi phakerisa xiswoho se hi kumeka hi nga ri na wona ho kumeka hi ri na ti-report ta ku hi ta makumisa ku yini mara hi nga makumi wona hi woxe mi kuma ti-report ta ku mi ta makumisa ku yini mara mi nga makumi ku na lava pfulaka mati hala lava local municipality va hundza hikwala ka mina loko va ku pfuleleni ka mati hi 5 yaleyo yes mara sweswi a va ha ri ku pfuleni loko hi hlangana na vona va ri Lepele a yi se pfulela mati for Lulekani that's why va nga ri ku teni va ta pfula tiphayiphi ta vona a ti onhekangi ta la local ku wa timhaka ta ku vengeti va ta pfula mati hi makuma hi minkarhi ya hi mhaka ku Lepele a yi pfulangi mati ni khomeleni tani miyingiseri wa mehe ni tlhelela ka Maheso ni twa ku va angula va ku yini kambe loko na vona Maheso va nga se vulavula nchumu a hi tweneni loyi Enhlekani tatana Pat Mathebula Phalaborwa nawu a wu kona because kuna especially majenje kuna tank le a yi supply majenje ne majenje kuna vanhu lava nga endla ti-illegal connection like a ku cheliwe tiphayiphi majenje ku huma mati hala ka vo loko yi tlhelela ndzhaku nga ku hala ka vo 2015 2014 ya mati a ma huma mara sweswi a ka ha na nchumu majenje hinkwayo ku hluphekiwa hi mati a ku na mati majenje milawu a yi kona ndhawu leyi a ku na milawu leyi implementiwaka for vanhu lava va endlaka ti-illegal connections ta mati tatani Maheso ni kombela ku vuya ka n'wina hi ta twa ku veri vandalizing leyi mi vulavulaka yo yi endlekile ku onhiwa ka nhundzu kambe ku onhiwe kan'we hi n'hweti yin'we kambe vona va ti tshamela va ri ha mati va tirha Namakgale sweswi mi nga va twisa so mi nga angula mikwini ka mhaka yaleyo ku ongeti ka vula vo va ku hluphekeni vanhu lava hi timhaka ta mati leswi va vandalism mi vulavulaka hi swona kambe a hi swona ngopfu
inkomo muhaxi a extension B impela kuna ku kayivela ka mati we are aware va ta vona va vekeriwe na tijojo tin'wani ti telenyana ngopfu aka ku vulavuriwa na district vanhu va hala extension D a va kumi mati so leyi ya ku milawu a yi kona muhaxi ni ta fani vekela tlhelo i nge endli va swi tiva loko u la ku endla mati u ya ka masipala wa apply va ku tisela mati ya nghena ka wena so le ya ku milawu yi kona muhaxi ni na ku sola nyana ngopfu kun'wana milawu yi kona ni vula swona leswi ni nga swi twiseki ku loko ku ri ku mina loko ni lava mati ka masipala wa Phalaborwa ni fanele ni ya endla xikombelo ivi ni nga yi ni ya endla kambe ni ti connectela mati ivi n'we masipala mi nga vuli nchumu hi la muyingiseri kumbexana a vulaka swona ku nawu ku hava impela nawu yi koho ko va ku matimba nawu sweswi ya nyikiwe district that's why district yi sungule ku ma swi tiva na un'wana na un'wana loko u ta tiyiseriwa u fanele ku public va endla public participation ni vula na leswi ku a ni tipfinyingi vumeyi vana va nga endla xikulu xi kona xi nga ta va ku xi humelela ka vona se mhaka leyi ya ku mati yo ka ya nga yi a Namakgale ni nga ta kona a Lulekani handle ka leswaku ka vandaliziwa mirhi yini yona hi ku miyingiserila i komba timhaka ta ku ni na yena kwala layinini la i komba timhaka ta ku mati yo ka veri a ma yi hala a Lulekani handle ka timhaka leti tin'wani mi vulavulaka tona kama n'wani ma va nyika na swilemukiso swa ku hayi ku nge vi na mati ku le ku lunghisiweni ka phayiphi yihi ku ve va hava mati mirhi yini sweswo impela muhaxi ni kha ni vula ni ku ka ha ri na ntlhontlho a extension B lava tshamaka komo xivulavuri mara hi vulaka ku hi ha ri busy na Mopane ku va kota ku endleka ku kumeka mati hala ko va xiphemu xin'wana xa Lulekani extension B mara hi meka sure ku na Mopane ku le ku vulavuriseni ku va ku kumeka mati ku ya fika hala a swa ku a ya fika total ya fika ko va ku yo va ku ya pava kona ya pava nga kona tijojo leti ti cheriwaka ngani hi vhiki kumbe program ya machelele ya tijojo leti famba njhani hi le ntlhontlho wa koholo tijojo teto ta tonga ku a ti na mati muhaxi hi leyi hi busy hi ri vulavulaka na Mopane ku mekani xo mbeke tijojo la vaakatiko va plena ku a ku na mati loko mi vulavula na voro hetisela ku ri ta tshemba i n'hweti yeli ya ku hela leyi nga ka yona sweswiwani se yi na masiku ya nhungu a ku sendleka nchumu ya ni vula ku a ku sendleka nchumu a mi sendla follow up ku liya hi nga vulavula hi yona ku ndleka yini ya impela ntirhi loko hi heta ku ka ti-interview leyi muhaxi ni ta cheka na lwa technical ku va hlanganisa ku yini kambe n'wina ma tivekela n'we tanihi masipala tatani mahesi ku mi va loko mi kha mi korhokela vaaki turn around time ya n'wehe i nkarhi wo tanihi kwihi hi ku loko ku ri ku mi vulavula na vo last month ivi sweswiwani se hi ri ka day 8 ya May ya April so ku nga ri na nchumu lexi xi tivekaka ku ndleke yini swi vula ku ndleka yini ti-project leti to ndleriwa ku loyi a nga tisa tijojo a ti tiseli tijojo ti kha ti nga fiki ti pfuna nchumu inkomo muhaxi na tshemba tikhanselara a mugangeni un'wana na un'wana ti vulavula na vaakatiko no ka ni nga tivi ku loyi wa khanselara ya ku hala u gcinerini ku vulavula na vona no lexi a ni vula swona a ni vulelangi ka n'we tanihi masipala ku n'we a mi kha mi yisa xiviko ka Mopane loko mi kha mi yisa xiviko ka Mopane mi xi yise last month na namuntlha hi le ku vulavuleni hi mati lama mi nga yisa xiviko last month se ni vutisaka ku mi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku landzelerisa ku leswi hi nga ta heta mi byela a swi se cinca mi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku vaaki va ha mati ka ndhawu yeleyo hi nga teka 7 days mara na ku vulavula ku sweswinyana na loko hi heta na la ku cheka na wa technical ya hina ku va teri yini swi fikisa ku yini ku na ntlhontlho koso ni va hlamuseleni ku ni yaka ku interviewa hi mhaka ya mali ni kombela mi hi chekela yena hi kota ku tiva ku va ndlisa ku yini hi ku loko ku ve ku hava mati ku na tilori leti ti va yiselaka vaaki mati ku ya hi nawu ku na nkarhi wo karhi laha vaaki va nga va nga ri na mati no ka ni nga ha tsundzuki ku masiku mambirhi kumbe i rin'we kumbe manharhu kambe ku na milawu leyi fambisaka timhaka ta mphakelo wa mati ka vaaki mi ndlisa ku yini n'wina ku pfuna lava va va ku va ri ha mati
hina tilori ta hina ti fambaku Phalaborwa leyi hinkwayo loko ko va ku na la hi nga na ntlhontlho wa mati ta kota ku ya ti ya deliver mati na kwale extension b ya taya yes ti ya yisa kwihi hikokwalaho ka yini ti nga cheli kwalaho ka tijojo leti ti nga ha mati va ku hi vulavula hi ndlela leyi muhaxi tijojo leti ta tele ngopfu xa water tank ta hina i tsongo ngopfu mara ni vulela ku loko Mopane yo nghena then va kota ku tijojo leti ti teka ti tatiwa hi nge he vi na ntlhontlho wolowo se loko ka hetsela tatani Maheso mi ri yini ka muaki loyi a nge le ku ririni hi mhaka ya mati mi n'wi byela yini ni vula na sweswi ni daswani ku extension b a swi tiva hi le busy na ku vulavurisana na Mopane la ku vaakatiko va ta kota ku kuma mati kambe a mi swi tivi ku swi ta hela rini a ni swo kwalani muhaxi ni chava ku hemba ni chava na ku tatisa okay ni mi twile tatani Maheso ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina mingiseri mi va twile mose ku va ri swi ta endlisa ku yini ni kombela ku mi nyika masiku ya nkombo loko mo ka mi nga voni nchumu mi tlhe mi vuya ka hina hi ta kota ku yi tlakula hi yisa le henhla inkomu hi ta endla tani inkombo twa mina heyi ya kule ku tikeni ku na un'wana mingiseri i ri i la ku hi byela swin'wana a nga ha ri kona kambe i timhaka leti ti tikaku leti ngopfungopfu loko hi languteka timhaka ta vukorhokeri ku loko hi kha hi korhokela vaaki swi kahle ku hi ti vekela na minkarhi ku leswiwani xi fanele xi va xi ololokele hi nkarhi lowu a hi swona kumbe no ti vulavulela hi khensa loko u tiyisise leswaku u tshama u hlayisekile na ku tlhela u sirhelela lava u hanyaka na vona hi paseka leyi a hi yeni mahlweni hi ti hlayisa kutani hi hunguta nhlayo ya hina ya mintlulelo ya COVID-19 hi ku ambala mask hi ku sanitizer na ku siya mpfhuka nyana kusuka eka vanhu van'wana hi swi kotile hi paseka a hi swi endleni ku ya kwile tshama u hlayisekile okay sweswo mingisero Munghana Lonene FM ku nga ri khale hi ta va hi kha hi kuma nongonoko wa dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM ta va ri kona DJ Mate mi tisela nongonoko walowo kambe sweswi leswi ko va le stadium ya mati va chava ku vula ntiyiso leswi ko va le stadium ya mati because loko siku lebyi hinkwaswo ma huma until 7 ende hi 7 hina hi va hi nga ri kona ma swi twisisa so leswi ko va le stadium ya mati lahlekana ku minchumu dyambu lera hinkwaro loko swi koteka mahumi na siku lebyi hinkwaswo ko va le stadium lahlekana ma se tshama mahuma mati haleni Phalaborwa Lulekani matikoxikaya Humulani Matshamekani Madan'wini Biko na kun'wanyana ka ko kwala mati a ma humi swona buti mahungu a ya heli ilotsedi yini ya mati mativana hileswo i matshavelo ya swilo mingisero Munghana Lonene FM se xi navusiso lexi a xi sungurile ku xi ku mahungu a ya heli ko hela nkarhi impela nkarhi hi wo helaka kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lonene FM khenseli swinene loko hi lombe ndleve u famba na hina kusukusela loko hi sungurile nongonoko wa dzuma na mina u ta landzela na DJ Matt ni Khalanga Pat Mathebula vona siku lerinene nongonoko wa humelesiwe hi tinyiko Morgan Shivambu ta hlangana sweswi nga khala mundzuku ku hoza faras malamulela hi ndlela yoleyo ku na komiti leyi nga ta langutela ku ringanela ka mutshamo kumbe msirhelelo wa vaaki ku va hofisini i yin'wana ya komiti leti kumbexana ni nga tsakela ku twa ku mi titwa njhani hi yona famba mi ya endla vulavisisi kahle mi yi twisisa ta kota ku va hi bula hi yona hambi ku ri mundzuku hi ndlela leyo loko hi kha ku hoza ravuntlhanu swisolo na swibumabumelo rhumelani ka xivambu tm@sabc.co.za ni Khalanga Pat Mathebula mana siku lerinene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene nani tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.